paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Marito yan, agudong kamay. Ayun maray, si Kangay. Ay mapanak man mo't gumatang iti si daon ni Inteng. Tanagado tiririna no agsida iti natang. Ay, sabali ti mapan ko gatangan maray. Hambag anangina. Na. Apay amasapol anangina ahambag. Siyempre, makiuso ak mata. Abay, di mo nakita jay hambag ni Marikwanang. Adda aya. Wun, idis-display na ijay tirsina na. Ay, iso nga imapal kamay. Una, jay nangin-ngina tigatangay. Nagrabi kamot ang nagawi da tuyang. Ay, kay nagluto ka kuman ah. Ha? Sikat ti para lutaw. Siya kiden ti ibaon maw. Masapol nga orayan nakpailaang ay. Ayan nan nga iti sidain na ginatang maw. Anya si Dan nga bagbagam. Napan ka nakitsinda. Saan ka gimatang iti sidain? Awan, nambarak agumatang iti sidaan. Anya? Hambag ti ginatang ka. Ha? Oh, daytoy nay. Kita ba daw nagpintas. Ha? Nay, pangbalasang magday ta ginatang mo abag. Apay, dakes ayan no ag feeling balasang ak manada. Ay, mabisina kong tuyang. Kasanuta ngay amangan no awamot sidain. Ay, makamu ka. Nang restaurant kamay, kini maribanang ijay ilay. Maray, gumatangak man iti kapay. Asukar ngay, saan ka gumatang? Adda pa'y asukar may, Maray. Ne, apay anakahanbag ka. Papanam? Nawan ti papanak. Dituyak laeng tersenak nga aglako. Day tagayam jap apalan ni Marito yang abag mo. Wen maray, iso da itoy. Ay, napanmot gimatang. Kinuyog ko pa'y Naapal at talaga da dya kumarita. Di na kayat ti pa atew. Ay, kasta nga ro ti ugali na. Ay, Maray, sagmamanumot ngay day tabag mo. Ay, kasla nangi na tilanganang nalakalaeng saglalaka. Sagmamanong nga rod. Sagsasangagasot only. Ay, naglakamit gayam. Ay, di mo la ibagbagan kan imarituyang Imbagak ngamin anangina. Kasta ka de, Maray. Ay, nagngina jay ginatang ni Marituyang. Sangaribaw. Tinawarak pa'y daytoy Inted day ti 50. Anya! Intay, kitaam ni Marituyang. Nakalugan ba't itipat to kay? Mapanda siguro ini bangkag da. Wen, mapanda ijay bangkag. Ang kitaam ni Marituyang. Ay, nakahanbag itinangina. Aywan! Nagsilang jay bag na. Bag ti mapan manganak iti kasar ti bag na. Siguro. Mapanpay mga anak iti kasar. Kalpasan na, mapanagmula iti bangkag. Siguro Maray,
Manudya may sa kilo nga asukar. Ay, gumatang ka aya, Mare. Una, Mayat man, Mare, tauray no may kalagumatang dititirsena ka, nakahambag ka. una, tapno makita dagiti daduma ako kumaray, nga dabaro ken nanginaabag kaw. Anya nga ti karkargam di tabag mo, Mare. Bugoong ken asayin. Dagita ti karkargam di tabag mo. Ken daytoy pitakak a siyempre, nga dasa nga gasot a kargana. Anya nga ti serbi na day tabaro abag mo, Mare, no bugong ken asin ti karkargam. Baro ken nangina, kunamet Manot pinanggatang mo dita aya. 5,000 maray. Na! Nagnginan! Kay gumatangak aya itinalaka. Bayadam nga roden tamay sa kilo nga asukar. 50. Anya, nagnginamutan. Kahit ibayad mo ajay sa nga gasot mo dita. Manaw di kagudwat kilaw. 25. Nanginalata. Kisayampay. 15 nga roden. Kisaya kaon. Sa nga pulon Naa! Saan ang maibagay dagita nagngingisit ako kom, dita baraw, kan nanginaabag mo, marituyang. Saan aya? Saan nga road? No nanginatibag mo, masapul kumamot anapintas dagita ko kom. Kasano mo nga man? Ibaon ni badong agmula ken agparot iti ruot. Saan nga ron abagay, mare? Kayat mo asawan, mapanak agpamanicure ken agpapedicure. Katwan Kayat da nga taalinisan dagitoy kukaw, maray. ay katwan ang agbayad kamot itinangina, gaputa nagnisit dagita ko kom. Ay! Amukaw maray! Imbes nga igatang ko iti bagas, pagpamanicure kulangan na! Mapan kay jay ilay, nanatuyang? Wan kwa raw, itulod nakman ijay pagpamanicure. Ay, diyak kumakayatan ti agbiyahe. Napanuga kaon. Itulod na kun tapno pumintasak mo. Ha? Iso daytan jay bagbagadaan nang inaabag maw? Wan kwa raw, iso daytaw. Wow! Sumilap mo't gayam. Oy, di mo itugtugot dayta. Tama nga nuhuldapan da ka. Saan? Danag mun aya. Apay ngay paray. Agmamasa ka mo't ang papanijibang kagyaw. Diyak mo't maayabanan ni tuyang ko, paray. Ay, apay ngay. Saan nakaakayat at tulungan? Ay, bayamon, paray. No saan na kayat ti tumulaw? Na. Ay, mayat nagtinulong kayo paray. Huwag kumaa, paray. Saan na kanong amin akayat, amarugitan, dagiti kukuna. Ngayon pamanicure na. Yay. Bakbakitan. Apay masapul nga agpapinta. Nay, maibagay unay kan kaday tanangi na abag mo Maibagay di ta cutics mo analabaga, Mare. Amok maray. Nukit-kitaan ka, kasla kalabak nang. Kit no nakapidikurak pay, kayat makitaan. Ay, sana'y amok mo din. Ay, agoray kamaray. Tamapanak man ijay ayan dagiti ko kumarik at chismosa di taabagapan. Nay, hanya taramidam ijay. Ay katsiyempre, indak ipakita day tinangin na abag ko Kanday to'y nakuluran ako kok. Ay na, masapul pa'y ay amapan mo i-display. Ay katsiyempre anya nga iti serbi na nagbayad ak itinangina no jak i-display. Sayang met ajay binayadak ijay manicurista. Antay, tuladam kumamot ni nanatuyang ang nakamanicure. Dinakmat ikan niya angkel mo iti pagpamanicure ko. Ay na, pimintas ni nanatuyang hindi nagmanicure.
Ah, ada pa'y gayam namnaman na apumintas. Si Mixi pa'y Ah, nang runa nung usaran na tayo nanginaabag na. bayam ta aramiden na ti kay kayat na. Kung nagngarot kan kwa na, di na una ipaspasikat dyan nanginaabag na. Tama nga nuhuldapan da. Ay win amangan no ko na enda abak nang. Amangan no ibagada nga adaw ti kwarta na. Maray, nakitam ni tuyang ka. Ay, wan, kabadaw. Imay mo't ita dito tirsinak. Apay, saan pa'y anagawaid? Saan pa'y maray? Malagip ko di imbagana. Mapan ka no di tabagatan, tama pan na ipasikat tay manicure na. Anya? Ay una yan tatilar aramidin nan. Talaga dilagbain mo day tatuyang. Apay, asino jay birbirukan da? Ninanatuyang, antay. Na apay ni kumaray. Saan ka nung nagawaway? Anya? Madanaganan ni tata ba daw? Tada nang ibaga nakita da ka nung nga inlugan da ni nanatuyang itinangisit aban. Ay, anya? Ay, kinumaw dan ni kumaray? Siguro Ay na, kaibagbagak laang nga ang mga nuholdapan da. Inaktumulong amang biro kini nanatuyang, antay. Ay, huwan lalaingan nyo amang birok kan kwa na. Wanantay. Awan gayam. Ni uncle ko ti dada ulo amang biro kini nanatuyang. Ay nagrigat nagbirok iti bakit? Ay, wan, kapitan. Ay, pangbirukan nga kan ni Marituyang. Ay, kano ibagbagada mo't nga adda kano nakavan anang ilugan kan kwa na, kapitan. Adda ka nung aron. Ay, kinidnap dan ano kasta? Di pa ikat, bakit kidnapping? Ay, kaasimot di kumarek. Kanayon ko nga ipalpalagip asan ang napasikat. Kaya anya ita, di kinidnapdan. Hey! Ay, imbaglakit din ta saan ka napasikat. Angel! Apay kwarog! Adong wawawag. Aw, Mala, sungbatam. sikat timang sungbatang Kyle. Ay siya. Hello! Hello. Kidnapper ni Nana Tuyang daytoy. Kwa, anya ti masapulyaw? Kasapulan mi, timay sa milyon. Anya? Inton bigat, ijay biglang liko, tipagkitaan tayo. Kasta ka di? Inidap na matan. Lohe! Anya ka nung Kyle? Sino tayo dyan? Kidnapper. Milyon ti kayak da. Ha? Pangalan tayo nga iti milyaon. Inak ibaga ka ni pari ba daw? Parang adamay sa milyon na. Pangalaak nga iti may sa milyon paray. Paray, kunakun ka nga 1 milyon mo. Ibagam paray, inton umawag dan tumanayn. Kukwadan ni tuyang ka. Na? Uray sandan nga isubsublay. Madimad pare? Awan to, pa'y tiigatan ko, iti sinilas ka. Tay tantoki di may sa milyonain. Ay, isot ti bagak iti kidnapper. Unami, nubak nang ka. Saan mo't gayam? Napasikatakla ang Sir Kidnapper. Kinapudno na, awan ti makukwarta. Isu nga ipasakakalaangan iti may sa milyon. Ay nasa rawan ti pagbayad ni Badungkaw. Anya? Awan? Awan, nakakaasi ti panagbiag me, Sir Kidnapper. Iso awaya-waya anda kaun. Adda ka di tarakan yu amanok? Ay adamot Sige. Ikan na kamilangan iti manok. Imbagla apulutanan mi. Ay wan, Sir Kidnapper. Sagay sa kayaw. Nayo namun no ado ti tarakan yu. Ay wan, sir. Nayuna kun iti lima. Dayta katirigat na, no napasikat ti may sa atao. Pudno day ta maribanang. Agad kasano nga ron nga ni Marituyang itan. Ay, win nga raw.
Aga simot day tamay sa a milyon adaw-dawatan wenno kid-kiddawan dagiti nang kidnap ken kuana. Ay, Jack, tupay nakakitkita iti may sa amilyon. Sa nga malitan sa kanaw. Nagadungayan. Ay, aguray ka, Maray. Aguray ka. Ay, saan ka day ani Marituyang dyan magmagna? Ha? Sa dinaw? Day jay aw. Aywan. Isaw. Pinalubusan sa amatan dagiti kidnapper. Ay, wen siguro. Ay, pud naman. Talagaan ni Marituyang day ta. Day dyan eh. Magmagna. Ay, mabitla ang tapok kawak, Maray. Marituyang! Maray! Enteng, payakas lang nakaun-unag ti pampanunutam. Diyan karon daw dawatin dagiti nang kidnap ko ni Marituyang. May sa a milyon. Nay, Hey, apay ngay asikati ag problema. Bye-bye am ani pari badong ati ang panunaw. saan nga ro na makapanunot? Tawan mo tiyan muna pangalan na iti 1 milyon. Tilanto mati aramidan ni Marituyang. Awan mo ti amok ang pangalan iti may sa a milyon dito kabildatan. Apay apag problema ang pailaang dayta. No saan kaming agbidtaw? Nakita me ni Marituyang. Iso jay magmagna. Nakita me kan ni Marikwanang. Awan ti may sa milyon kao, no may kayo agsulisit kaniya kang kal. Amok nga awan. Kahit, apay nga ron nga umay kayo agsulisit kaniya. Sana nga may agsulisit. Umay kula ibaga nga agronda kayo atanod inton rabi ay. Ha? Ay, kunak no umay ka agsulisit. Nasken nga awan ti makastres nga ora asino dito'y ganggandaet. Awanan ang kal. Asino ay kumati umay ditawi? Basta agronda kayo! Agawid ak Maray, tama pa anak mang tiliw iti 5 amanaw. Ha? Ay, talaga gayam asaan kami ang nagbidtaw. Si Kajay nakita may amagmagna. Aguray kamaray. An-anwam jay 5 amanaw. Isumot ti daw-dawatan dagiti nang kidnap kanya. Saan na may sa milyon na pisos? Saanen ko kumaray. Tawan mo't kasdi a kwartamay. Iso a pinalubusan dakan. Ay imbaglakit din Tanaanos gayam dagiti nang kidnap ken ka. Agad, ayan ngayon tay nanginaabag mo, Maray. Ay, inted ko na kadakwada. Imbag tasaan da nga inraman a kinidnap dagita kukuman aglalabaga. Wan nga ron kasla ngamin kukuti dunya dagita. Ay, inak tulatulungan ni badong ko nga agbangkag kukumaray. Katwen nasaysaya at paydayta. Ay sus, jay bag mo anangina. Masaya nga nakitiday jay, Marituyang. Ay, awanan ati pangikam iti buggoong kan asen. Uray J.E. kubag tulatan ti pangikabila kukumaray. Wen Maray, nasaysaya atan ti kasta, ngam ti kidnapan da ka. Ay, nanatoyang. Nasaysaya at matlang amin no simple kalaang. Narigat tinapasikat tapagarupan da nga ado ti kwartam. Hala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika
ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay.